zvinongoincluda polisi kuti polisi iri kure nesu, saka kunoreva hatina. But nhasi tinokutenda veDrewmas kuti magona matitumira nhumwe dzenyu kuburikidza navadistrict chairperson naPC wedu nemasabhuku edu aita kuti imimi veDrewmas muve pano muzowa zvakavanzika from 2000 kusvika nhasi. Kwazisai hama dzinodiwa, ndofunga patiri kukwanai muri vatano muri vapenyu. Nhasi kachati timbogara timbokurukura, ndofunga mamboona kuti tambobata divi rekuBV kuti tione kuti nzvimbo yacho zvakamira sei, zviri kufamba sei. Saka patinoda kuti timbobatsirana tichipanana ngava maideas kana kuti maonero enyu, mafungiro enyu kuti zvimwe zvinhu zvoitwa sei, zvobatsirika sei. Ndosaka comment section iripo ndo basa rayo. Ndiri kufamba naChera makadii Nyapila sokunjani. Aiwa, ini ndiri right. Kade mfunga ukuzwa ukuthi uhambe njani, but namuhla hayi asiyangandao sikhona mahlabezelo ukuthi sibuye sike sixoxisane into ezincane ezimbili ezintathu, sike sikhulume phela ukuthi ama stories eliwabonile aweBV liwabone njani, ama comments ade khona bekhuluma abakukhulumayo abantu phela balembona baphelele. So ibizo lami mina nginguChera njengazonke izikhathi, ngiyethemba lapha ndithole khona nditholeli kahle. Usoko kade sekhulumile ukuthi uhamba lami naphela ngomahomo babefuna ukuthi behle beqele. So ngiyathemba ukuthi lapha likhona likahle. Namhlanje sizalibriefa sike sixoxe ngezitori esanjani esalinika zona. So sizakhuluma kula ndaba lena esayenzayo, indaba yokubulawa komuntu yangozi. So indaba lena abaningi sathi sifika lathi sasingazwisisi ukuthi kuyini okwayenzakalayo sibili. Sathi samwa la muzomfane ekhuluma ukuthi abantu bangisukela ngisenkomeni bangichaya. Kwaba lokungenangenana kwabantu sebethelelana. Ngiyethemba lazazi indaba zenkomeni ukuthi abantu bayathelelana. Into esakhula sikwazi ukuthi lingalwa livele esikolo abangibo bayathelelana, but ukuthi kuze kufike ebazalini kazhinji ndiyana Chera kanzi mwana wangu abatwa uyo atojamba handi yakutoda kurwanza wangu hanzwa ruma kutorovana. But kurovana sometimes ndoti kuri nani kusvikira kwekuvanhu kuti vakura, at least kupa mashoko kana kuti mo ameno hama dzinodiwa. Ndo imwe nyaya yatanga tichimboti mumboona neso takasvika tisinganzwisise nhau yengozi yaye kuti vana vanonetsana, vanhu vakuru vopindira apa, vana vanenge vangonetsana zvavo kumombe kana kuti kuchikoro ona vanhu vakuru vatopindira kusvika vanhu pakuurayana. Saka neso nanhasi hatisati tanyatsonzwisisa kuti zvanga zvingori zvega here, pamwe pane zvimwe zvichabuda zvichida nevemutemo vanogona kuzonyatsoferefeta nhau yacho kuti vaone kuti chii chakaitika. Ngoba soko yakwazi ukuthi mina kudala ngikwazi ukuthi ungachaya usembuzini, ungachaya usenkomeni usiya kukamanzi. Umama wasithi ungafika ukhala wayekuchaya amfuni umuntu olwayo, ngabona umuntu ekuchaya baleka, but lapha ukhanya ngani hayi indaba yangikhona ayisoyenkomo, kukhona ukuchaya amanzi esingatshelwa khona. Kukhona sibili ya amadzinodiwa zvakaoma. Tichaona kuti imimi munofunga ukuthi chii chakaitika, munokomenta moisa kucomment section kana pane imwe nzira ingaitwa tobatsirana tiona kuti zviri kufamba sei. So kuneni soko sifuna ukuthi ngiyathemba ukuthi umuntu wabulalayo uzabanjwa, abantu bethola ukuthi bebe lokuthula, bethola ukuthi at least noba singasaphendukisa umntana ethu but umuntu uthula, because zvikasa munhu wacho akasabatwa atizive kuti mangwana anoita sei. Pamwe mangwana achatozobata village rese kana kuti mangwana anogona kubata munhu wekuti iwe uchabatikana. Pari zvinhu pazvinenge zvaitika unogona kuti ndiwe uko ndezvekwaningi, ko akazouyawo kwenyu vana vanofamba mukusangana. Saka ameno kuti imi munozvionawo sei. Uya zvekare pane nhau yana mukanya ndiye ndichida kutanga hangu Chera vakati ngatitange nezvengozi, asi nhau iyi ndofunga inhau inobata, inhau hombe, tingati inhau inogona itange nhau isina basa but ine basa. Kuti gomo raoma, makudo hakusina mugomo, mombe hadzichafambire ikoko, kana dzimwe mhuka dzakasiyana siyana pamwe dzakupona ishiri, asi shiri dzinoda kugara pamusoro pemiti. Miti yaoma kuti dzidzike obviously hadzichatombodzike. Saka hatiziva kuti zvikaenderera nenzvimbo kana gomo rikaoma pamwe zvichada kunotsvaga rimwe gomo sekutaura kwaitwa nevamwe vambotaura.
saka ameno ipapo ndo patinenge takumbirisawo ve-environment kana vari veema ameno kuti vanoshandidzana sei neve-forestry kuti kana kuri kubatsirana tomboonesana kuti chii zvimwe kuda kunogona kunge kune imwe village yazviri kuitika kumwe kuri pamwe zvichazouya kwedu asi kana zviripo zvaonekwa toona togara tatora mameasures api kuti vanhu vadzivirire kuspreada kwedambudziko iroro. Kucomment section soko ancho takaibuditsa nyaya iyi mumakati hazviiti kozi kana zvichinzi mvura inona izulu liyana akwenzi ukuthi imamasi iphume kugcwale so babe sithi balama question makuthi kungabe kuyini because abahlala bakhona ngala babe sithi izihlahla zangikhona ziyalunywa o zihanje zigcwale kunyonyo bangikhona loba izulu lingana izihlahla sezisiwa so yeah into sure ichokwadi chiri kutaurwa nachira kuti pane mumwe akatsanangura kucomment section kuti normally masvosve aya tiri kutaura nezvawo kukanaya anotiza haabude panenge pachinaya asi izvozvi ndofunga muri kuona tiri murain season mvura iri kunaya masvosve aripo akazara ende panonaya ndo panozodonha miti yako zinenge yambomira inobva yatongoita wiki yobva yatongodonha saka tizive kuti masvosve here chivanhu here saka ndo patanga tichikurudzira ve-environment kuti vatibatsire kana vanoita ve-science vanogona kutinzwisisa zvinoda unenge uchida kuona svosve racho pamwe asiyana togona kuti imamasi dziri nyowani pamwe ndeimwe type yesvosve rapinda unoda kuonekwa unzi rakamira sei rine poison here how strong riri sei votiudza tobatsirana ngoba mule Zimbabwe singakwanisa phela ukuthi tina vajana ukugijima labo khulu sabe siyabathatha sitshele ukuthi khona kufuna ukuspraya so singaqedela isikhathi silenye indaba eyayenzakala indaba yokulunywa kwabantwana komntwana walunywa kwini owalunywa yinja eyayilana eyilobhova waqasa ukuluma abanye abantu imuli yangikhona ikhanya kulosizi sibili ngoba babesithi siyalibona sibili abantu asebehlatshiwe ngabantwana but bahlatshe one dose bafuna amadosi esibili so besicela ukuthi imuli yeZimbabwe abalaleli abathanda abalenhliziyo ezimhlophe nke lezandla ezingancibanga ufuthi wabhensa bekwanise phela ukuthi besincede ngoba asikwazi ukuthi kusasa maybe lathi siyavuka kunjalo kugcine sokuspread irebhisi yonke indawo ya ichokwadi hama dzinodiwa tine nhau iyaiya yemwana wekurumwa nembwa ichi zvakanyanyokoshera pakuti vanhu tinofanira kudzidza zvimwe zvinhu ngatisazvitorei nyore nyore uyezve kana zvichiitikawo kwenyu matambudziko akadaro tigare tadzivirira taziva kuti kana accident yaitika tinomhanya kuchipatara tonobatsirwa handiti izvezvi tikutaura kuti munhu akashaya asi dzimweni dzenguva inhau yekuti havana kukasika futi kumuendesa kuchipatara vachifunza kuti zvinhu zviri nyore saka kana zvinhu zvakadaro zvaitika ndo patinokumbirisawo kuti vanhu voita sei vokasika vamhanya vodzivirira ende vanhu vane mbwa dzavo vamwe tine mbwa hatibayise imbwa because unenge uchingoti imbwa but tarisai zvazvinokonzeresa kana vanhu tine imbwa dzedu ngatibayisei dzimbwa dzedu dzigare dzakachengetedzwa because tinoziva kuti dzimweni dzenguva munogona kugara makaisungirira iri mumba asi accident inoitika pane rimwe zuva rekuti munhu anogona kuya imbwa yongobuda munhu arumwa pamwe ana mari pamwe ana ruziva anongoti ndarumwa nembwa achataure kumba motozoona munhu asvika pakufa njengoba ekhulumusuku ukuthi kasifundeni kwezinye indaba esizikhiphayo kasibeni lolwazi singapho ukuthi sithi low wrong low right kasifundeni kasizakheni njengesizwe uthi lapho bona khona iDrewmas media uthola imfundiso njengokuthi ade khuluma ukuthi abalezinja siyakwazi emakhaya lathatha izinja zeni lihlabise uyathola umuntu elezinja ezingu12 ehamba sokuthi nxa edlula ke bengani udlula imoto abantu bemeceleni ngiyathemba liyaziyabe zihlatshwa phela izinja zona leziyana bese sifunda ukuthi into lezi sijalo kwenzakala emakhaya ngoba yikho kulezinja eziphonga ukuzihambela ukuthi udinga ubona usport awusamboni eziphendukela ngesikhathi sakhe abanye bathuma ukuthi umntwana ahambe ndicelela uchago konazibani umntwana elunya uthi wena kanti indaba uyisituthu ngalunya yinja sebebona ingani into nje
but kufanele sikuthathe serious ngoba uzabona umntana wakho kusasa evuka sekhonkotha uthi uloyiwe ikanti hayi uziloyile. Saka ndo dzimwe dzenawo ndofunga tichaenderera mberi tichipinda munzvimbo tichinzwa zvakasiyana-siyana asi chimwe chechinhu vanga vachitaura kuti nzvimbo ino yakanyanya kusaririra asi vachipa kutenda kuti matirangarirawo. Saka izvezvi tichakupai vatungamiriri vepo tingati vagari vepo vachititsanangurira kuti nzvimbo yavo yakamira sei, vanoshanda sei, nekuti tanzwa vachitaura chira kuti titori neshungu tine maprojects atinoita, tine zvinenge zvebhora ndizvo hameno kubika zvangu vachatipa zvizere, tonzwa kuti vari kurarama sei, vari kugara sei. Ngiyathemba liyamuzwa lapho soko yakhuluma ukuthi endaweni leyo khanyingani indawo esalele kakhulu lokhani ukuthi kunzima kulezinye izinto bebefuna ukuthi lani ilizwe libe kwazi ukuthi sikule ndawo kuthiwa yi-BV lebe lifuna phela ukuthi libe kwazi ukuthi e-BV kwenzakalani, baphila njani, omama bangikhona ngesikhathi sokuphumula benzani, obaba ngesikhathi sokuphumula benzani. So ade bekhuluma ukuthi hayi silokunye sikwenzayo yibo abazasitshela ukuthi bona bayenzani ngesikhathi sokuphumula, ama-projects abalayo njengesigaba yiwaphi. So sizalinika isikhathi lesi lithole lihlangane labahlala kule indawo besitshela ukuthi shera hanzi nemumwe muri ngoti BV ichi i-Blackmore Valley. Asisenguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ai mina igama lami nguDifias Nkomo, ngidabuka ezweni laseGwanda. Weli ngilapha eplazini lele ele Blackmore. Sengile minyaka ngila. Ngihlezi lapha eBlackmore Valley kusukela sisilwa lama MDC senza njani. Lo makore lo unguye wenza ukuthi iZBC kuye lapha. Siyambonga kakhulu mfowethu umakore ngoba usenzile into enhle esingazake sihlangane la eplazini la. So long for at least for 20 to 25 years. Yikho kulezi ndawo eziningi njengoba lisizwa zikhulunywa khona lapha ezenzakala lapha ku BV, but kungela muntu okwanisa ukuthi azisukumise kumbe sizwakale kuhulumende, right? Okufana nokuthi njengakhathesi yantilizwe kuthiwa yiward enkulu nje labantu abaningi yikho sibili ilabantu abaningi, but uningi bakhona i3/4 of them abalazincwadi sema offer letters ukuthi bahlezi emizini yabo at least for 26 years umuntu eseyindaweni naleyo engela offer letter, right? I-problem nasi abafana laba lo esesenguyouth chairman namhlanje sengu-PC wethu weZANU-PF babezama ukuthi sithola izincwadi zonezo kuphonga ukugcotshwa kuna ngale ema-ofisini sizabuya sizilungisela sofa njengokubana kwakungela yonali i-Drewmas ikhwilelo sasiswele ukuthi singaripota ngaphi ukuthi lathi siba ngabantu abahlezi endaweni ukuthi i-permanent position eyami mina njengesizalwa seZimbabwe la namhlanje singamabhalabhala sibonga uhlala sinjalo, but amavoti amaningi bangakhangela kumavoti from 2000 kuze kube namhlanje ngikhulumile. So i-highest population yabantu abavota i-BV, you see yiludubo lwakhona esilalo la namhlanje. So sicela ukuthi uhulumende asibone la asizwe. Usapho ukukhulumile wathi i-problem amapholisa akalazimota whatsoever it is ngenxa yokuthi lina kweDrewmas lalingekho lapha ukuthi sireport izinto zonezi upresident azizwe endlebeni ngoba bayazigcoba lapha endleleni lapha zingakafiki kuye. You see at the end sebechisela abantu begcotshanisa abantu sisuka khona ngale phezulu upresident ngala luntu alwazi. So iludubo lethu esilalo ngicina ngamazwi ukuthi khona hayi ngiyabonga ama-chairman district yethu lo PC wethu makore ngalona lolu daba asenzele lona ukuthi lina libe la. Ngitsho nje ukuthi uhulumende sela izwe likhuluma ukuthi i-police station yelikhala ngayo kakhulu kule yini ezinye izinto elingakhala ngazo endaweni yenu le. Ziningi kakhulu njengoba libe lingekho anti lifike namhlanje okufana lama development imigwaqo yethu nale ifile. You see abantu banathi amanzi aphakathi kwemithombo hayi izibhorani zethu tshwana abantu baningi njengoba lizulu sapho kekhuluma ukuthi ipopulation iningi la kuwatile, but ukuthi abantu baphila impilo kahle njengebalabe health abathi philani kuhle akula, but ukuthi siyeceba ukuthi ake lisibone akula
sapho ngikhuluma khonapha sithi right wena peace ihamba lezinto lezi ziphelele khonapha eChakala sebephenduka no way to go. Yeah. Ngoba sizwa kuthiwa phela nyika inova khwane nevayo kuthi ukuthi lina njenge community livambeni kodwa liswela ukuthi uncedo ukuthi liye phambili kodwa lina isifiso lilaso silazo sibili sokuthi lathi sikwanise ukudevelop so siyakwanisa ukubamba sake sabambana usabhukulo okhulumileyo urungangalo wazama ukuthi abantu babuthane lapha ngisho bawukhupha ama$60 ukuthi sikwanise ukulungisa imigwaqo lo from Chakara to here to BV but njengabantu saswela uncedo ukuthi siqhubekele siya phambili akathi samabhasi lezimoto ziyatshona ngibonile amagodi kodwa lapha. Lenye indaba engiyibonile ngibone ekhanya kulabalimi nthemba sifika abalimi bebuthene singathi into enye liyenzayo lapha yini kumbe liyenza ama project yini liyenzani ngapha lapha ku Black Valley kulama projects amaningi one ikakhulu ikelana ngithi inkaba yakhona yikulima kuyalinywa la even though lingahamba ku RX baye verify into engikhuluma bazathola ukuthi iBV is the highest ekulimeni yangizwisisa right kule irrigation insimbi zonke la ngamaplot la benza irrigation but akula system ekhona bayaswela ukuthi bakwanisa ukuthi bathelezele izinto lapha akula right abalima ngibatsho yibona labo i3/4 engitshele zona ukuthi abala izincwadi nje ukukhuluma ngikhulumileyo yabo kusiya endabeni yokuthi lingabalimi sithi inabantu phela elisebenza nge-environment indawo yethu yini lezi indaba zemama sileze sizizwa indaba le lani lilayizwa njani libona kanjani hayi le mamasi kumbe sithi umathanda ichukela yikho sibili bayakhuluma siyawezwa nje ukuthi asekhathazile khona ngapha ezintabeni zonezi but mina angazi ngifike khona lapho but impunguza sibili ukuthi ludubo nolelo uthi imbangela ngwini kumbe singathi hayi lapho ngakhuluma okungesiko kwakho ngapha yiyo sibili ngoba impunguza abantu abaningi ngikhuluma ngakho ukuthi hayi kulezi zinto eseziwomayo ngani kwafa kuthiwa bathi ngwini inyusa kumbe bathi isikiro ngisishona elafela khona ngapha ezintabeni singakwazi ukuthi kumbe kabe kwangakuhle kumbe hayi lokho sokufuna bona besintu sabo lina livela ngapha ekhaya mina ngisuka eMbeleni ko Chief Mahlebazi isibongo Nkomo okamqabo nawe yandadawura phana ukuthi ingisaburombo ndiyo ngothi dayiwo president ne cabinet ye bathi bona kokuno bathi pawo matsamba yedu 1 2 izvi zviri kuitika kumkatumu zvemamhasi nekuoma kwemiti ndizvo tisingazivi kuti chivanhu here kana kuti ndezvamwariwo saka izvo zvongodawo vanoziva zviyera zvavo zviri kupi zviri uku 3 nedambudziko iroro kuti macases akafanana nokufa kwavanhu kwakuchita kubva pano lapa ama-projects esilawo lodho esilawo kuma-project etu esiwaenzayo lapha ku-BV sila vafana vetu ama-youth adlala ibhora yikho-ke asila ama-sponsors ayenza ukuthi ibhora lethu liqhubekelele phambili njalo lizakale futhi ngaphi khona ngapho eHarare but so far njengoba iDrewmas sibuyile silethemba ukuthi hayi isikhalazo sethu lesi sizazwakala khona ngapho ukuthi lathi sicela uncedo lokuthi abafana bethu laba basakhulayo bathola izinto zokuthi bakwanise ukuthini ukwenza umdlalo wabo belibala khona ngapho besikumisa isizwe futhi njengokuba okay liyabe lifunani ama-items esiwafunayo siyabe sifuna amabhora ama-uniforms even namanye ama-coaches lawo ale-experience engani ngcono yokuthi ngoba abafana bakhona bayalazi ibhora but ma kungela oncedisayo hayi akula lutho siyabe siluyenza alright kusitsho ukuthi lokuzeni ibhora leli ngele community ibhora leli ngele community khona apha ku-BV1 ne-BV2 ngabantu nje apha nguzenzile ukuthi asiphonkwenzani njengabantu lathi ukuthi silibala but ungakhangela ukuthi ama-players akhona ama-best players ukuthi kungaba khona labanye abasincedayo hayi siyaphumelela sokuzokuba lamanye abafazi laba be-women's leagues labo futhi abenza ukupheka amabhanzi labana senza ukuthi bangapheka sebethengisa so isupport nale kasilayo futhi izinto zakhona ama-ingredients zakhona afunakala khona akula kwesinye isikhathi uyakwanisa ukupheka imbuza ngoba izinto ziyazishodile you see
Ndiri kutsanangura pano ndiye vakomana vechidiki mayouth atinawo muno muBV1 neBV2 kuti vana vanofarira zvemutambo webhora, asi zvavanofarira mutambo webhora kungofarirawo havo, asi zvokuti isisi tiite kuti vanakirwe nazvo kusvika pamahara zvokuona kuti izvi zvinhu zvinogona kutisvitsa kana kuti kuna naAmerica kana kuti kupi kupi sezvaingoitiwa vana Moses Chunga zviya zviya. Maequipments acho tongoti zvitambiso zvacho hatina, saka tachikumbira kuti kana kune vamwewo muno munyika yedu yeZimbabwe vane nyashawo nesuwo kuBV vatibatsirewo vatiasistewo nezvakafanana nemabhora nemauniforms nezvimwe zvokuti kana tichiitawo matournament vawanewo chikafu chinoita kuti vanana vechidiki vafarire kukwederera pachinhu ichocho. Mhuri yeZimbabwe ndofunga mungozvinzwira vari kutsanangura kuti vane zvakawanda zvavanoita, tingati maproject avanoita. Madzimai vanotobikawo vachishingairira kuti dai upenyu hwachinja, semudzimai tofanira kushingairira, vane shungu yekuita asi chavasinai support. Even market havana, kuzikanwa havazikanwi asi vanongoshingirira. Vataura zvakare kuti kune vakomana vachidiki vanotamba bhora zvekuti manje so tinenge tichikubudisirai mitambo yavo seDrewmas media yebhora ravo, timboona kuti vechidiki vanoita sei, vane zvipo zvimwe kuda munyika. Tinoziva kuti tine mawarriors emuZimbabwe ka, ndo munobva mawarriors nekuti kunosarudzwa the best. Munogona kutoona pane munhu atouya, vanhu vatotamba, nyika yatowina, zvatoenda mberi. Ngiyathemba mule Zimbabwe lizwile ukuqaliseni hayi kukanya uyingcithi yesiNdebele ubaba, ukhulumile konke ukuthi hayi kulabantu phela abadlalani, badlala ibhora, bayakwanisa sibili ukudlala ibhora, kodwa indaba ekhona ukuthi esigabeni liyakwazi kusemakhaya badinga abantu abazakwanisa ukuthi phela bekwanisa ukuthi bebasupport, bekwanisa ukuthi bebathengele amabhora, bethenge izicathulo lezane zokudlalisa ibhora, bethenge futhi lamakit. At least kube lamacoach, kulabo coach 1 or 2 or 3 ngemonth, umuntu ebuya ka2 or ka3 ezobafundisa phela ukuthi one day phela ebedlalela phela amateam amakhulu aseZimbabwe ukuthi yadlalela iDimbare, edlalela kumbe Funke Highlanders ngale emakhosini. Kuqalela khona apha phela emakhaya sidlalela ebhuqini size siyadlalela ngaphi elonini. So kulabo abafundi bencedise, kulabo mama futhi ababhekayo, ababheka amascones, abanye amakheke, kodwa into zabo azikwananga ukuthi bekwanise phela ukuthi beze bekhiphe ikheke eli-right. Kodwa ngiyethemba ukuthi kulabo mama phandle ababukeleyo khathesi kumbe basemathawuni basephandle kwamazwe abafuna ukusupporta abanye abomama, ndabuya phela lisibamba beDrewmas media sikwanisa ukulibambanisa labo mama laba phela abakwanisa ukuthi bepheke ngamalahle ngemlilo, bekwanisa ukuthi phela bebheka ikheki. So bengaba lezi zinto ezikwanileyo, bebe lezi stofu eziright ezamagetsi, ngiyethemba ukuthi kungaphuma into enkulu kakhulu. Tinoziva mhuri yeZimbabwe muri vanhu vane rudo, vanobatana, anenge anzwa kuda kubatsira. Tinoziva kuti kune vamwe vanhu vane shungu asi vasina, munhu anogona kutamba asi hana support, ane chipo asi hana support. seDrewmas media ndo rimwe basa redu rekuidentifya matalents nekusimudzirawo vechidiki vane zvipo kuti vaendewo pane rimwe level. Munzvimbo ino ndofunga hatisati tanyanyoziva zvakawanda, asi tinoziva kuti hatishaye vaimbi, hatishaye vatambi vebhora, hatishaye vatori venhau, hatitoshayewo nevamwe vane zvavanoita zvakasiyana siyana, asi chinenge chichidiwa rutsiguriro rwenyu, isupport yenyu. Saka tinovimba sezvo tazvisa kwamuri inzvimbo yange yakasarira zvisingaiti, asi nekuti makuzviziva tichabatsirana kuti tiende pane chimwe chikamu, pane rimwe level. Hama dzinodiwa, ndofunga manzwa ababa vangu vachitaura ndimuzwile unkomo ekhuluma, vavanzwa vachikhuluma kuti aiwa nesuwo titoripo kuno kuMandebele, tinogara kuno kuti tichimboedza kushanda, asi manzwa kutsanangura kwavo vangu vachitenda zvikuru kuti hanzi matirangarirawo tane nguva kubva 2001 till now hatina vanga vakambotishanyira kuti vamboonawo kuti nzvimbo yedu yakamira sei. Vataura zvekare machallenges avari kusangana nawo, especially pazvakambotaurwa naSabhuku zvikatsigirwa zvekare navangomo kuti hanzi kunoku inzvimbo yakakura, ine zvakawanda zvinoitika, ine vanhu vakawanda, ende mukuwanda kwevanhu ndo mukuparwa kwedzimhosva, ndo mukuita kwezvimwe zvinhu zvisiri pamutemo kana kuti zvisina kunaka, nenhau yekuti hapana kana vatingati vemutemo vari padhuze vanogona kuona kuti ichi chaitwa chakaipa, hapana kana anogona kuti izvi zvakadai. So uyezve vataura zvekare kuti hongu madzimambo aripo, asi madzimambo anoda vemutemo kuti vashandidzane nekuti vagara vanoshanda vese. Pane zvimwe zvinhu zvokuti vanoda kuti vabatsirane. Hongu police station iripo but iri kure,
zvekuti kuti uzosvika kupolice station ikoko ndofunga chera nzira dzacho makadziona marodhi acho hama dzinodiwa unoita kuti ukaenda unoti ndichadzoka here dai pane zvimwe zvingaitwa ndofunga rodhi yacho yakashata taita kutambura kuti tisvike ikoko asi vanga vachikumbira kuti dai vawana at least police station inge iri padhuze vatotsanangura kuti nzvimbo tinayo kana kuti pekuti imagine havasi kukumbira kuti kuvakirwa havasi kukumbira zvimwe zvinhu zvatingati zveluxury kana kuti tikuda chi but vari kutaura kuti tikutodawo nevemutemo ipapo kuti vauye nzvimbo tinokupai kuti tiwane kugarisana mune zvakanaka. Ngiyethemba lizwile ekhuluma phela ubaba uNkomo esindebeleni ngithe ngimuzwe ekhuluma isindebele ngathi hayi ngimncane kakhulu esindebeleni lesi uzangixoshisa umsebenzi uNkomo boss engazi isindebele lesi ngathi hayi boss engazi isindebele lesi hayi ngizaxoxa umsebenzi sibili. So ngiyethemba limzwile uthathe ekhuluma ukuthi hayi thina silabo mama abaphekayo izinkwa abazibhekelayo amakhekhe ababheka amasponzi bakhona but uhlupha abahlangana lalo ngelokuthi ekubhekeni kwabo abayaswela into ezikwanileyo ukuthi beze bekhiphe ikhekhe elihle kodwa njengoba besemakhaya bakutshengisa ukuthi hayi ngabantu siluthi bengathola into zabo bakwanisa ukuthi bezenzele ama-projects abo njengabomama ama-projects abo amahle bekwanisa ukuthi bengabheka bethengise phela bethola ukuhlala kahle. Obaba bakhuluma ukuthi hayi thina ngesikhathi sokuphumula siyabe sidlala ibhora but ibhora leli asila nto ezikwanileyo sifuna ukuthi abangakwanisa ukuthi besincede ngokuthi besithengele ibhora lesikhumba besithengele amakit. Ngiyethemba mule eZimbabwe amakit abaningi lingawathola easy lebhora omunye ngabuya lebhora omunye bele kit hayi sebesincedile phela indawo leyi la ingathola ukuthaba kakhulu. Abanye bengabuya lechukela omunye lesawudo omunye lani sesinika umama laba sebesiyapheka lathi sebesibona ukuthi bomama lingahambi lezi nathi lapha lamatiye ichukela yeproject. So kade waphinda futhi waqonqosela endaweni yokuthi asila abomthetho abaseduzane amapholisa ahlala khatshana amapholisa awala mota ngaze siwafonela aqale dinge phela i-transport yokuthi bebuye so ngaze singabamba umuntu obulalayo bayafika sesipulele futhi wabaleka. So hayi lesibhedlela sikhona sibili kodwa imithi akula sokuphomba kungani lenxuwa nje elihlala abantu ngoba akulesinceda ngakho nxa kungela mithi yangikhona engakwanisi ukuthi njani ibancede. Sezviri kutaura nachira kuti vatsanangura zvekare kuti munzvimbo yavo nzvimbo iyi tingati inzvimbo yakakura sekuti Chitungwiza handiti Chitungwiza yakakura asi iyi tiri kuti ine mashopsuko ine Chitungwiza ine makoni ine mauye akawanda ivo vari kungoti yavo ingori Chitungwiza yakabatana saka yakakura ingori 1 saka ndokukura kwenzvimbo ino yavari saka vanga vachitaura kuti vane shungu sevanhu kuti tine maprojekti atinoita madzimai vane maprojekti avanoita akasiyana-siyana uyezve vakomana vechidiki kune shasha dzinototamba bhora dzinotokava zvokuti pamwe dzimweni dzenguva ndopatinogona kunhonga kupikawo mawarriors edu mukati momo vakaenda kakunombokwikvidza nedzimwe soko musachera musataure kuti ndakati aiwa handina kuti Liverpool aiwa handina kuti Man U yakadya kana kuti Liverpool yakawina handina kudaro but ndingoti vakomana vane shungu ende vanogona kazhinji kacho mukada kuzvicherechedza vanhu vari kumamisha vane zvipo asi chisipo kurutsigiro kana kuti sapoti ndokunobuda vanhu vazhinji vane matalents kunokuhongo tingati mutauni tinenge tine zvose chera unenge une zvese ukada kuti masnika ukada kuti jezi ukada kuchinjanisa everyday ukada kuti chii unenge unazvo but zvinenge zvisiri mauri zvinenge zvangoitira unzi nekuti unazvo asi uko unowana vanhu vane zvipo
asi navo vari kuda rutsigiro. Shungu vanadzo, chido vanacho zvokuti mukati ngatiti chakati munofamba navo zvakanaka, asi vanoda sapoti yekuti dai vawana rutsigiro, vatsigirwawo vawana vanogona kuvasimudzira, zvikuru sei nekubuda kwavaitawo muzvivhitivhiti vachitaura kuti at least matirangarira kuti takwanisa kuonekwa hunzi tiripo, kuzikana hunzi tiripo, tachido kuti tiendewo mberi secommunity. Asi chachafarira ndechekuti vanhu vane rudo, vanhu vakabatana, vanhu vanobatsirana, vanotsigirana pachavo, asi vanotozodawo kurumwe rutsigiro, handiti runobvawo kumusoro ikoko. Eya, ngiyathemba lizizwele usoko wayikhuluma ukuthi abafana bengakwanisi ukudlala bazakwanisa phela mule Zimbabwe ukuthi bencedise imiyaniyo. Kodwa lingakhohlwa phela ukusubscribe ku-Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends.